أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أولا درود شریف 3 बारी सूरत इखलास 1 बारी सूरत फातिहा पढ़ के इरशाद साहब
الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا یا غفور اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا عن النار بالقرآن یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا الہ العالمین۔ اس محفل میلاد شریف دے اندر قرآن پاک دی تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہویا، ذکر و اذکار ہویا، ختم شریف پڑھا گیا اور جو کچھ کلمات میں نے مل کی تھے اس تصواب آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدس آلیت میں توفتاً عقیدتاً نظرانتاً پیش کیتا آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضرت آدم کی قیامت تک جتنا بھی ایمان دی حالت وچ فوت تھی چکے نہیں اچھی سے مسلمان مرد عورتاں صحابہ کرام تابع کرام غوث کتب شہداء کربلا طیبین طاہرین اصفیاء اتقیاء نقبا شرفاء شہداء شہداء انہاں دے کل اس تصواب پہنچا۔ بالخصوص حاضرین مجلس تے جتنے بھی رشتہ دار وفقا اس دنیا رخصت فرما گئے میرا مولا انہاں دے کل اس تصواب پہنچا۔ آقا کریم نے میلاد صدقہ جتنا تنگ دست بیٹھن تنگ دستیاں دور فرما، جتنا پریشان حالن پریشانیاں دور فرما، جتنا بے روزگار روزگار عطا فرما میرا مولا، جتنا بے اولاد بیٹھن آقا کریم نے میلاد صدقہ خضری حیاتی والے اولاد عطا فرما میرا مولا، آقا کریم دی نالائن مبارک دے تصدق ضرور اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، حضور دے اقوال احوال اصحاب ازواج دے صدقہ ضرور خضری حیاتی والے اولاد عطا فرما، حضور دے میلاد دے صدقہ میرا مولا جتنا گھرہ وچ بیمار ہیں یا زیر علاج ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا کلی عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عجل عطا فرما، انہیں دوستان دی آمین دے صدقہ میرا مولا سب کو شفا عطا فرما میرا مولا۔ میلاد کمیٹی دے جتنا اراکین ہیں سارے نے مل کے آقا کریم نے میلاد دی خوبصورت محفل سجی میرا مولا انہیں دے جیل جان دی خیر فرما، انہیں دے گھران دے اندر برکتیں دا نزول فرما، اپنے رحمتیں دا نزول فرما، اپنے فضل و کرم دی برسات فرما۔ بالخصوص میرے محسن میرے عزیز میاں سید احمد صاحب جنہیں دی کاوش دے نال خصوصی کاوش دے نال ایک خوبصورت محفل سجی میرا مولا انہیں دی خیر فرما، انہیں دے تمام صاحبزادگان دی خیر فرما، تمام اہل خانہ دی خیر فرما، حضور دے جتنے غلام نوکر اس محفل دے اندر شریک ہوئے میرا مولا سارے دے قدم قدم دے اندر برکت عطا فرما میرا مولا، سارے دی آمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما، انہیں دوستان دی آمین دے صدقہ میرا مولا ساری بخشش فرما، سارے والدین دی بخشش فرما، ساری بخشش فرما، سارے والدین دی بخشش فرما میرا مولا، انہیں دی آمین دے صدقہ جتنی حضور دے غلام ہے بیٹھے نوکر ہے بیٹھے سب کو سارے کو 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما میرا مولا، جی میں اساں گج بج کے خوش تھی کہ میلاد کرنے سے انہیں سب کو میلاد والا بھی مناون دی توفیق عطا فرما، جی میں میلاد دے اندر خوش تھی سے انہیں سب کو خوش ہو کے 5 وقت نماز بھی پڑھن دی توفیق عطا فرما، نماز دے نال بھی محبت پیار کرن توفیق عطا فرما میرا مولا، حضور دے میلاد دے صدقہ سارے کو خود بھی قرآن پاک پڑھن اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاون دی توفیق عطا فرما میرا مولا، جتنی حضور دے غلام آئے بیٹھے انہیں جو نیک تمنا آرزو ان سب پورے فرما، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول